Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze makuru agezweho kuri uyu munsi mwese aho muherereye ni munyemerere nongere mbaye ikaze. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ni tariki 8 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2025. Mwese aho muherereye nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Nizere kandi ko mukomeje kugira weekend nziza. Aya makuru rero ni munyemerere tujugunye urushundura mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko ingabo z'u Burundi na FARDC zagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge. Ubu tuvugana iyi murenge ibintu byazambagatanye, urugamba rwongeye kuba urugamba. Alliance Fleuve Congo mama 23 yagaragarije amahanga amarorerwa korwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inatangaza icyo giye gukora gikomeye ndetse cyane akangaranyije amahanga. Ndaza kukubwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kisutse ku bwinshi mu bibogobogo mu gihe twirwaneho ikomeje kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Ndaza no kukubwira kandi ko twirwanaho yerekanye umurundo w'intwaro yambuye ingabo z'u Burundi n'iza FARDC. Mirwano bamaze iminsi basekuraniramo mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. AFC mama 23 yamaganye Radio Okapi ku bitero yerutse gutangaza. Imeze gute, byifashe gute? Uraza gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe nyuma hitwa Kinshasa mu gace kitwa Kingakati. Aturutse inkuru ikomeye kandi yihutirwa cyane, hamaze kugabwa ibitero bikomeye. Uraza kumenya neza umubare w'abantu bamaze gutakariza ubuzima muri bitero. Turaza kandi no kunyarukira idoha muri Qatar ni Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugaruke ku biganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu cy'u Rwanda ariko kandi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi byose uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Reka nizere ko meze neza kandi nizere ko uguwe neza. Hanyuma amwese aho muherereye mukomeze kugenda amuduha ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibintu byifashe, tubwire kandi uko amumerewe. N'amakuru twinjiyemo ku Ibendera TV rero nifuza ko uraza kugiramo uruhare rwa mbere. Ngusaba kugira muri aya makuru no kudukurikira ugakora like. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano turagusaba gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo utaha amakuru ugiye uyakurikira gatanu kuri gatanu udatakaje umwanya wo kujya uyashakisha. Hanyuma rero amwese reka nizere ko amukomeje kugenda amugubwa neza. Ubundi munyemerere ibintu tubigenze gutya mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Amwese aho muherereye nongeye kubaha ikaze. Abaherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda tubahaye ikaze. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe tubahaye ikaze. Abaherereye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, Ubugande, Uburundi, Zambia, Sudani, Malawi, Australia, ngo twageze mu bihugu bya kure. Abari muri Canada, abari Norvege, abari mu Bubiligi, mu Buholandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. N'amakuru rero agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirongo y'urugamba ikomeje kubera mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Ni hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa Leta ya Kongo. Aya makuru rero ni munyemerere tuyanzikire ahangaha muri iyi nkuru ivuga yuko
kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi na FARDC bagabye ibitero ku baturage b'Abanyamurenge. Umurenge rero ibintu byongeye kuzambagatana kuri uyu munsi. Ingabo za FARDC ni iz'u Burundi izongeye kugaba ibitero bikomeye mu duce dutuwe cyane n'Abanyamurenge mu misozi y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ahagana mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatandatu tariki 8 Ugushyingo muri uyu mwaka nibwo ibitero byongeye kugabwa mu duce dutuwe n'Abanyamurenge. Amakuru aturuka ngaremeza ko ibi bitero byibasiye uduce twa Nyaruhinga, Mukoko, Nyaruhinga na Mukoko, aho tuduce turi hejuru gato y'umuhanda wa Gakenke no ku Uw'Imikino. Ibi bitero bivugwa ko byatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi agana saa 11 za mu gitondo. Bikaba byakozwe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'iz'u Burundi, aho zari ziturutse mu Bibogobogo no kwa Murima muri teritwari ya Fizi. Amakuru aturuka ngaha kandi aravuga ko iyi imirwano yari ikomeye, aho umutwe wa twirwanaho wihutiye kugera ku rugamba, aho wahise utabara abaturage bari batangiye guhungabanywa n'ibyo bitero. Ibi byatumye ingabo zateye zitangira gusubira inyuma mu buryo bwihuse nyuma y'uko abarwanyi batwirwanaho bari bamaze gutabara. Hanyuma rero iyi mirwano ije ikurikira yabaye ku wa kane w'iki cyumweru, aho twirwanaho yigaruriye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi na FARDC birimo ibya Rwitsankuku, Bicumbi na Marunde. Byose bikaba byari ibirindiro by'ingenzi ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza ubu kandi haracyakurikiranwa ingaruka z'ibi bitero cyane cyane ku baturage b'abasivile bo mu bwoko bw'Abanyamurenge, ndetse kandi hakomeje gusabwa amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurebera hafi ibiri kubera muri aka gace no gutabara abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka n'iyi mirwano. Ku rundi ruhande Alliance Fleuve Congo 23 yagaragaje amahanga amarorerwa akomeje gukorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inatangaza icyo yiyemeje gukora gikomeye cyane cyane akangaranyije amahanga. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ryongeye gushinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza guhohotera abaturage bayo, ryerekana n'amashusho agaragaza uburyo inzego z'umutekano zibakorera iyicarubozo. Banasobanura ko ariyo mpamvu bagikomeje urugamba rwo gucungura abanyekongo. Mu mashusho yashyizwe ahagaragara kuri uyu ni ku munsi w'ejo ku wa gatanu tariki 7 Ugushyingo muri uyu mwaka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 ushinzwe ubuvugizi muri politiki yitwa Lawrence Kanyuka agaragaramo ashinja leta ya Kinshasa ibikorwa by'akarengane gakomeye. Aya mashusho agaragaza abapolisi ba leta babiri baboshye umuturage amaboko n'amaguru bamuryamishije hasi, umwe amufashe inyuma mu gihe undi yamukubita akoresheje butine, no kuvuga inkweto za gisirikare. Kanyuka yavuze ko ibi bikorwa by'ihohoterwa bikomeje gukorerwa abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ari imwe mu mpamvu zatumye Alliance Fleuve Congo yiyemeza gufata intwaro kugira ngo irengere uburenganzira bw'abanyagihugu batagira kirengera. Kugeza ubu iri huriro ryavuze ko ibikorwa nk'ibi bigaragaza uburyo ubutegetsi buriho bwirengagije amahame y'uburenganzira bwa muntu, bukaba bwarahisemo kwibasira abaturage aho kubarengera. Ryongeyeho ko rishyigikiye imbaraga za sosiyete sivile n'imiryango mpuzamahanga irengera ikiremwamuntu mu gukurikirana ibyaha nk'ibi no gusaba ko abikora abajyanwa mu nkiko.
Alliance Fleuve Congo 23 yasabye umuryango mpuzamahanga kudakomeza kurebera ku bibera muri Congo, ahubwo ugashyiraho igitutu kuri leta ya Perezida Tshisekedi kugira ngo irengere abaturage bayo kubakandamiza. Iri huriro yasoje rihamya ko rizakomeza urugamba rwo kurengera uburenganzira bwa rubanda no gusaba ibiganiro bigamije amahoro arambye ariko atari amahoro yubakiye ku karengane. Aba rero bakaba batangaje ko byanze bikunze mu gihe imirwano ikomeje kugenda ikorwa kandi ibikorwa bibangamira n'ibihonyora uburenganzira bwa muntu bene aka kageni bigikomeje kuba, bakaba abatangaje ko bagomba gukomeza imirwano ku kabi na keza. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kisutse ku bwinshi mu bibogobogo ni mu gihe twirwano ikomeje kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zibarirwa mu magana zageze mu gace ka Bogobogo gaherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. N'amakuru avuga ko aba batangiye kuhagera ku wa kane tariki 7 Ugushyingo muri uyu mwaka. Amakuru kandi akaba yemeza ko izo ngabo zoherejwe ziturutse mu duce twa Uvira na Baraka, aho zifite intego yo kongera uburinzi ku gace ka Baraka kari mu ntera ngufi uvuye mu bibogobogo. Izi ngabo zasanzeyo ngo izindi ngabo z'u Burundi zisanzwe zifite ibigo bikomeye bitatu birimo kiri mwirango rya Ugeufi n'ahitwa ku Gashenyi, ndetse ngo n'ikindi cyegeranye n'ikingabo za FARDC zisanzwe zihafite ikigo cya Murasaba zigenzurwa na Koloneli Ntagawa Rubaba. Izi ngabo zije mu gihe umutwe wa twirwaneho uherutse kwigarurira uduce twinshi twari mu maboko ya FARDC n'ingabo z'u Burundi turimo Rwitsa nko ku Bicumbi, Marunde n'ahandi hafi ya centre ya Minembwe. Abaturage batuye mu bibogobogo baravuga ko bagize impungenge z'uko umutekano wabo ushobora kongera kuzamba bitewe n'ubwinshi bw'izi ngabo zongeye kwisuka muri ibi bice. Kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bwa FARDC cyangwa ubwo Burundi buratangaza ku buryo izi ngabo zifatanya muri bibogobogo nicyo bihatse mu bijyanye n'imirwano imaze igihe ibera imurenge. Reka dukomeje n'aya makuru rero twitseho gatoya ubundi engaruke twinjira ndetse dukomeza n'aya makuru. Yes, mu gihe rero dukomeje n'aya makuru ni munyemerere nongere mbibutse yuko ni ku Ibendera TV n'amakuru ya Ibendera TV mukomeje gukurikira, n'amakuru mukurikira amunyuze ku murongo mugari wa Ibendera TV kuri YouTube. Hanyuma mukadusanga aho ngaho hageze rero ushobora gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye. Ushobora kandi ukora like niba waramaze gukora subscribe ugakora like, ubundi ibintu bikaba tayari terebye 5/5. Ibi kandi ushobora no kubirengaho ukadufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye kugira ngo n'ubundi amakuru akomeze kugera kuri bose. We rero ugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere turagusaba gukora subscribe. Ugiye gukora subscribe birumvikana tunagusaba gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo butaha amakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ibintu biba ari ingenzi cyane kubera yuko mwese ntaguma mugomba gutakaza umwanya. Niyo mpamvu rero mu rwego rwo gucungura umwanya nukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ubutaha amakuru azajya kugeraho udatakaje umwanya n'uyu na mutoya wo kujya kuyashakisha. Reka rero munyemerere dukomeze n'aya makuru.
babwire ko Twirwano yamaze kwerekana umurundo w'intwaro yambuye ingabo z'u Burundi n'iza FARDC ni mu mirwano abamaze iminsi barwanamo. Umutwe wa Twirwaneho wamaze kugaragaza intwaro nyinshi uvuga ko wambuye ingabo z'u Burundi n'iza FARDC nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku wa kane tariki 6 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2025 ikabera mu misozi y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashusho yashyizwe ahagaragara n'abarwanyi ba Twirwaneho bahagaze iruhande rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibifaru n'amasasu menshi baravuga ko bikuye mu birindiro bikomeye by'ingabo za leta z'igisirikare cy'u Burundi mu duce twa Rwitsankuku, Bicumbi na Amarunde. Mu ntwaro zafashwe harimo machine gun, hakabamo Rutsiye, hakaba AK-47. Ibirindiro bikaba byarafatiwemo n'ibikoresho bya gisirikare byo mu rwego rwo hejuru ndetse n'ibikoresho birasa amakopura. Iyi mirwano yatangiye ku wa kabiri tariki 4 Ugushyingo muri uyu mwaka, ikaba no kugeza ku wa kane iyi mirwano yari ikirimo kuba. Umutwe wa Twirwano ukaba ukomeje kugaragaza ko ushoboye ku rugamba ndetse ukaba ukomeje kwigarurira uduce wafashe, mu gihe ingabo za leta n'abafatanyabikorwa babo bakomeje gusubira inyuma. Iyi mirwano ije mu gihe ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, ndetse igihugu cy'u Burundi kikaba kinengwa kugira uruhare muri iyi mirwano. Ku rundi ruhande, Alliance Fleuve Congo M23 yamaganye Radio Okapi ku bitero iherutse gutangaza. Ihuriro Alliance Fleuve Congo na M23 yamaganye bikomeye ibirego rivuga ko byatangajwe na Radio Okapi by'ibinyoma ikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, ivuga ko ibikora ifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Iri huriro rikavuga ko nta kindi bagamije uretse gusebya no guca intege urugamba biyemeje rwo guharanira impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo Alliance Fleuve Congo M23 yasohoye yatangaje ko ibyo birego Radio Okapi ibarega bivuga ko abahatira abaturage kwinjira mu gisirikare cyabo ko ibyo ari ibinyoma byambaye ubusa. Uyu mutwe uvuga ko aho ibigo byabo by'imyitozo ya gisirikare bikorera ahateranira abantu benshi ku buryo hari n'abangirwa kubera ubwinshi bw'abifuza kwinjira ku bushake. Ahangaha rero iri huriro rikaba ryagaragaje ko Radio Okapi yataye umurongo wayo w'itangazamakuru, ahubwo ikaba yarabaye uruvugiro rw'ibitekerezo by'ivangura n'urwango rukwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Alliance Fleuve Congo ikaba yavuze ko nyuma yasabye iyi Radio Okapi ikiganiro kugira ngo itange igisubizo kuri ayo makuru, ibima ayo mahirwe ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'ubugambanyi n'ubushake bwo gukomeza gutiza umurindi propagande y'ivangura. Alliance Fleuve Congo igashimangira ko gukomeza kuyibasira binyuze mu binyoma bidafite gihamya ari uburyo bwo kuyica intege, ariko ko bidashobora guhungabanya umurongo wayo ugamije kugarura uburenganzira no kwishyira ukizana kw'abanyekongo bose. Iri tangazo rya Alliance Fleuve Congo M23 rikaba rikomeje gukaza impaka hagati y'ababogamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo n'urwa Alliance Fleuve Congo M23 ikaba rero yiyamye Radio Okapi ivuga ko ngo yatangaje ibinyoma. Reka twerekeze Kinshasa hitwa Kingakati, hagabwe ibitero bikomeye, abantu bagera kuri 5 atayari bamaze kuhatakariza ubuzima. Abitwaje intwaro mu mutwe wa Mobondo bagabye ibitero ku munsi w'ejo tariki 7 Ugushyingo muri uyu mwaka mu gace kitwa Kingakati n'agace kari ku nkengero z'umurenge wa Marukuni mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'aho ibi byabereye ngo icyo gitero cyabaye nimugoroba gihitana rero abantu kugeza ubu bagera kuri 5 nubwo ngo ibarura rigikomeje. Abishwe ngo n'abapolisi bishwe nabo barwanye nk'uko byemejwe na Alexis Mampa Mundoni ni burugumesire w'umurenge wa Maruko ni mu kiganiro yahaye itangazamakuru. Uyu muyobozi yasobanuye ko ingabo za FARDC zabashije gusubiza inyuma abo barwanyi bari bamaze gusahura abaturage mu mudugudu wa Kinguni. Yongeyeho ko hateganyijwe urugendo rwo kujya gusuzuma uko ibintu byifashe kuri tere. Ingabo za Kongo zavuze ko zabashije gukura mu nzira abarwanyi bari bitwaje imbunda n'imihoro baje guhungabanya umutekano w'abaturage. Ese aba bagabye ibitero ahangaha ni bande? Iki kiracyari ikibazo kikaba n'ihurizo rikomeye. Gusa ariko amakuru akavuga yuko n'ubundi hakomeje gukorwa iperereza kugira ngo n'ubundi hamenyekane aba bagabye ibi bitero ahangaha. Reka twerekeze ku biganiro by'Doha muri Katari na Washington. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibiganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bw'igihugu cye birimo ibibera Doha muri Katari na Washington DC Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigeze ku musozo, bigiye kugera ku musozo mwiza. Ibyo yabitangaje ku munsi w'ejo ari i Belém mu gihugu cya Brazil aho yitabiriye inama ya COP30 yiga ku mihindagurikire y'ibihe. Mu butumwa yagejeje ku banyekongo baba muri Brazil, Tshisekedi yavuze ko ari hafi gutangaza intsinzi ikomeye ku biganiro bimaze igihe bibera muri Katari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bivuze mu rurimi rw'iringara mu rwego rwo kugaragaza icyizere ku rugendo rwo kugarura amahoro mu ntara zirimo intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Ituri, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo hatigeze hatangaza amakuru arambuye ku byamaze kumvikanwaho cyangwa ku bijyanye n'aya masezerano yemeranyijweho muri ibyo biganiro, iyi mvugo yishimangira ko hari intambwe ikomeye yatewe mu biganiro byatangiye mu mezi ashize. Perezida Tshisekedi n'ubuyobozi bwe bamaze iminsi bihutisha ibikorwa bya diplomasi no gusaba ubufasha mpuzamahanga ngo harangizwe intambara zifitanye isano n'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'indi mitwe ibivuga yuko ikomeje kubangamira abaturage muri ibi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere rero twerekeze ku musozo w'aya makuru. Twerekeje ku musozo w'aya makuru rero, mbashimira cyane mwe mwese mwabanye natwe. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, ambifurize komeza kugira weekend nziza, ubundi Imana ikomeze kubana namwe no kubarinda. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza, mwese mugire amahoro n'amahirwe.